Bateleji baswibwe bateleji bakunanga myo yenu myo ikabidi dibaka nyingi ba musenda munja lelu waja matuku adiji kumimanda mutegeta ngondo mwibidi chidimu cha binunu bibidi magumya bidini chisambo munu sombela nuyi bakula nangu anji bakula yi chikosu cha mina milubu eyeyi ya lelu tuibanga nangu munda mwaditungu bakuna mbila kwa simfumu mulo mudaritunga da Kongo mngalata Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo moma yo kanyinda nyevu mwanga tandika jipumbu wakufika muchimenga chikulu cha Addis Abeba nangu byonso emimbo wakule Jean Pala mu chisangilo echinena chisangisha bafumu basanga ba mukwa matunga mwana wa mwina Afrika nangu mumana kufika kulina lusekeri nyavu mutulana kabiji ni mufundi mukulu wa Monisco Antonio nangu mwa umuleje ni kumushadikila bwa ditalala ja kashidi jikala mwa chama kubwela mu jitunga ja kongu wa mungalata chintu cha balu banvita bakala bakitunga ja kongo mungalata na shechimwe kacha kwanga chibo kuji muntu wachana na nansha kime majula kamu kana euju mwakula nanshi ye uji mena momekela myande ya lutu mu majinda aditunga ja kongo mungalata mwani balu banvita bakala baditunga ja kongo mungalata ngateji Eliezer Tambwe Poche nyeu mumana kufika kuchimenga chikulu cha province wao Katanga ngateji Lubumbashi nyeu wasanga nyichao echi chinena chidini dina ja raushi min chasa nangu muchihau echi cha balu banvita bajitunga da kongo mungalata bahakal nyeu wabaleji bwase kabya kukumbana nash nangu chochi chao echi ncha bina ditunga ja shin chidi chasa mchina chao echi nyeu wabalisha dikidi bwase hanyi chao echi ni chikala cha mwakula mwajitunga da kongo mungalata dikeba bamwa badibwa kwasa muchochi ni bikala bwa kufila kantu kubyanza kujibalu bajitunga ja mvita ya kongo mungalata bahakala muchimenga cha Kinshasa nshala bwa kumanya bwa semena momekela myande yatugendela ndela ngate di Jesus Noel Sheikh mubukalenga bwa Kinshasa nyeweji lubila bwa kumanyisha bamwina ntanda bwase bwa jikwata dia ntukuntuku mema chino mwanji kwela mukenji eu nanji nyewa nanyika biji kumachi aba bakaji baloka munjila bwa kukwata bendeshi bantukuntuku amani kubahanyisha mikanda mishileshilano mujakula gendi yeye mena momekela myande yatugendela ndela Jesus Noel Sheikh nyewa jadiki bwase tetu tuchidi bangata mahangajika bwa kusumbisha bendeshi ba mashinyi manena ni makesa mikanda mishileshilanga nakakwina mushindu wa kubanga kabiji kukwata anyini kusumbisha mikanda kujibendeshi ba ntukuntuku nanji buji wantenta njisanga bobu mbalombo ji ba pisumbu bishilishilana bya bendeshi ba ntukuntuku amuchimenga cha Kinshasa mani bayendeshi bina ba ntukuntuku baleji kabiji jisanga jabu hamwina mu alwina lubila elweli munda mwa Kasai mutoka nushala bwa kumanya bwa semu mwanda kujutangila bukubi basungula bamu Kasai mutoka bonsu basanga nteta mbaba bavu bakajila nangu bimpani byakana kujimena momekela myanda ya bukubi ngate di Jacquemani Shabani loko nyewu bakajila nangu aha kumesa nangu kumesa nushala bwa kumanya bwa sekuvu anu mwanda jutangila mushindu kai wa kukubaba na bamwena Kasai nangu mwaka jila kuka mwaka alo yeye musungula wa mukatanda Olivier Sendula kazaji nyewo waleji mbutoka bwa mwina mwaka jilu eweo tosa kijila mukalenga journaliste bwa lukonku ndina juku profiter bwa kwa juku nela moi kwele bana betu boso wa mukatanda moi problème wa rencontre nous bon na moins excepté mbwani ba policier ba dini besoin wa ma machine bakona machine bakala ko ku besoin mu wa bubimpa bakala ko za bu ma intervention ni en dehors wa machine ba dini problème wa ma tenue Kasai oriental policier kani tenue ni poto tenue tambu kana yakana na shima botina kayena ko kuto ba dini to ka mashallah mbenza ka bi bouclage. Ça fait partie wa bienvenue moi pour le radio dernièrement mon bikila bana betu boss ba mu katanda kuma mbele bwani jitalala fumwa jitunga kuju musombela bwa lubi fumwa jitunga moi kula mutuko ko kumachi
mutu leja mubikila banfu mubetu bashafu kutumia muba sombeshi muba leja bwani ki muso kumvwa desordre mukatanda tu muso ditalela mukatanda bwalu dini projet mimpo iji mwinji la bwani atozo la mukatanda kumine nenilwa avec VPM ye yanka yenda bwalu kusombesha aba bonsu ba responsable bonsu ba mukatanda makote bakuikila nabu tumuna mushumba kutuve solution bakatanda ke. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Jile jibwa jipa kujimwa na mutoka ujimule jibwa lelu waja matuku mwanda mukulu ngondu mwibiji nangu mufikilu wa chidimu chishi machuja kujimwa na mjinaja benevi masengu chunza nangu baleji bende nyebushi buntenta nisanga bashia mwina mukeji kutujo matwenu wakuna mila wase wewa ujihe bani mwana ujimubanga kungondu chishi ngti ni kuvula mito kuitanu chibilu chinene chechi chilongolola lelo mu tiba kabundu wajinda baba na boss pikala nchama kutwilangana umwaba munena akapela bwalu jita fuja musunya nyeji jidi komesa mwanyi mala matala de te faire le bonheur que tu mérites. Chivunangu chikosu cha minubu ya lelu minu lubulila nangu kutujomba tuwenu tomu tatandala kwetu set kujiwenu wa chibijilu mutamba bakwabo ujini bajiba mutamba twateji gelor chunza kajim nangu we muyuva bimpani byakana tumwela twasakajila kwinshaku mema nenu mulo atowa makanda mu matuku achivwava. Tongo tu sete